Hakawat kabalai kasing United Democratic Party minta ka arpu tarik kela lingkod harja arpusan kalapin benasai ki thop Kyrteng jengki Kyrtong ki banya Aireng haka election MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council ba Jhadc Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpui tarik rempang arja arpusan hajing yalang kabalapin long hapo ka office tray kam jangka kabadan ha bomb file road shillong. Ki Kyrteng jeng ki Kyrtong ki kinthop yo ba sinshar kupar roy lingdo thaba na soyong constituency ubadeiru MLA ba minta katay ka constituency uba Anthony Khongwan na Nongsken constituency uba Lee Trevor as Bare na Jirang constituency but uba Miwan Pasi ubanya Aireng na Nongba Mi Mintudu constituency. Lapan benai kini ki Kyrtong da uba met ba lingdo Presiden rangba ka UDP haringkat ke jingedon lang uba Tita Starwell Chen Working President uba Jemino Mautho General Secretary uba Beyond Star Kurba MLA ka Mauplang constituency na lor kiwei. Ba Lee Trevor as Bare soba banwan chakwan. Dengan request ya Presiden jongi main penting you new sash kum Khadc jing pen itu berkaitan dengan scam ini kamu candidate banyak pun nanti nak kirang candidate nanti nak soyong constituency East Khasi Hills bak sensyar kupar roy lingdok thaba ini di MLA but kajuk kapol kamu ngelawang mana lain kot ke MLA ke banyak pun ya kena ke MDC nak ke parti Leshibon bak sensyar dengan Khadc semua banyak tahu ini Wan Chakman dengan driver PA itu Pak Anthony Khongwan way nanti Meghalaya di Pynbna lakin dia Sultanat Cibun bah kena kesegi ngiyok ban penitu iki ban ngiyok ban scam ro iki